إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Musibe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama ka radio City FM immorde koloma haray ko tooli moɗon e oɗo radio ko tooli moɗon e wallitagol oɗo radio ko tooli moɗon hande kadi ko welo welo molanago moole karamo ko meɗen Oustaz Mouhammadul Amin ɓe hewti ka studio ɗo ko teddugal e moɗon heɓe senorani en mawdu molanaɗo moole ɗulle ko honɗum ko fi famugol kaɗo diina haray yo Allah on famin en diina kan o arsika en gollitirgol haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray noon jaja men maymuna haray hiɓe kipani en ka radio ɗo kamɓe kadi fota hiɓe jokki honno machine ji ɗin fi wata fallodir haray hiɓe wakkilani en moƴƴa hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe hiɗe weltani jokkuɓe ɓen oɗo radio ɓe fuu maɓɓe yo Allah o yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray Oustaz en jama on weltanike on ɓe jarni on ɓe tolni on ɓe buy maɓɓe kadi ɓe senike ka lawol kisal hiɓe jenti on haray meɗe wiya on tafaddal ya Oustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa tibbil fuadi Muhammadin rasulillah wa ala man salaka ila tariqihi ila yawmiddin. أيها الإخوة أحييكم تحية إسلامية تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونهم سلاما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مسب جلب باو يتي الله جرني نولار محمد صلى الله عليه وسلم أو ليتر عند كدينو بماكري نون no wonde mon ɗo min Mouhammadul Amin ibn Abdul Aziz Baji binaɗo kaytun tebako biya labbe yaltuɗo kulliyatudda usuluddin aljamiatul islamia almadinatu munawwar mo wondu ɗon Conakry ɗo da'i min addu'at haray kañum e Cheikh Mouhammad julde no ɓe makri noon e o radio City FM 88.1 haray koloma ɗo e nde jumare hande haray yewtere nden bismillahi jalla wala Cheikh julde no ɓe makri noon haray ko alfiqhu fi dini ismatum min alfitna ko ɗum woni hoore yewtere nden famugol dina kan renay nambaraji ɗin ko ɗum ɗo woni yewtere nden Cheikh musidɓe julɓe fa inna allaha ta'ala manna alayna al islam allah lanɗo goto on o nemini en o okki en dina l islam ko nema molanaka jalla wa ala ko ɗum si tawi jalla wa ala wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. e aya goo kañum kadi o wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islama dina suratul maida. aya goo kadi jalla wa ala o wi inna ad-dina inda allahi al-islam o wi kadi wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin suratu al-imran. ni'mat al-islam ayyuha al-ikhwa ni'matun la yu'addu laha shay'un min an-ni'am min ni'am al-ukhra. nima l'islam nema l'islam on hay hunde ala ko o fotata hay hunde ala ko heɓɓidirte ɗum e wonde ni'amullahi azima nemaji Allah ɗi no mawni kono nema l'islam o yejjitata ko feere wo ala yajibu an tuzkara wa tuskar ko me o andintine o yette Allah o Allah jarne. nimatal islamu ko nema ɓurɗo mawde nemaji ɗin saabu ko ɗum allahu lanɗo goto nuliri Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum e nulaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama addi l'islam on o nema ko ɗum nulaɗo Muhammad sa sallam nodde muɗum jalla wala o wi laqad manna allahu ala almuminin id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. ali imran. musidɓe julɓe jalla wala o nemini gomɗinɓe Allah ɓen ɓay o nuli nulaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam jeeyaɗo e neɗɗanke bani adama sifa wono maɓɓe nulaɗo no janggana en ayeje ɗen o laɓɓina en o andina en qur'ana e sunna
sabu har yimɓe ɓen ɓe laatike ko adi ɗum tawi koye majjire ɓe wonno kono musidɓe julɓe hino toon sawari fo a warit ko yiltata neɗɗo falomo fes yaltinamo e laawol l'islam fes hay si tawi woni o inni ko julɗo tawa ko inde nden tullutti hino e ɓe yimɓe loynamo fes ɓernde nden maaya fes ha hande kadi sitta mo naatali on e di makko ara nafa ala ko nambara molanaɗo ko fitna o ko inete fitna ko jarabuye azimun turadu lil insan ko jarabuye molanaɗo mo neɗɗanke heɓata yajibu alayhi an yakuna ala marifatiha wa ala hidriha wa ala hidrin minha wa yarifu mal mahraj hino hanani julɗo on o anda o nambara falotoɗomo e ka dina bonna mo lawol ha so mayi nadoyamo yiite himo hani andude ko on ɗum woni ko on ɗum bonnantamo ɗum ɗon o rento hara o yaltali e lawol ngol ko ɗum waɗi si sayi sabajo nelaɗo inneteɗo hudayfatul yamani o wi wo kana nnasu yasaluna rasulallahi sallah sallam anil hayri wa kuntu asaluhu ani sharri makhafata an aqa fihi hudayfatal yamani o sabajo o wi tedduɗo o wi yimɓe ɓe gari ɓe landotono nulaɗo kon ɗum watte ko moƴƴi tum min hari koko boni kon tumi landotono nelaɗo fi hon ɗum mi hulwata mi yanu e mum kulol ara mi yanali mum fa marifatul islam ayyuha al ihwa awalan andugol l'islamu on taw dina kan famaka anda ñawore makka anda ko dina kam fensiti kon jokkugol ɗum ko hunde waɗɗinde o tigi anda ko falotomo hakkude makko e Allah ma ko falotomo bonnanamo hakkude makko e jiyaɗo julɗo ɗimmo makko o sendidira nafa kan e lorra kan fiyo o pottito ko lorrata kon si tawi o andali piiji lorray ɗiɗi haray o piitoto e majjere nde o halkoto hara o andali o halkike wallahi towliku wala yadiri o halkoto hara o anda ko woni mum so andali ka dina allah wonugol e ka dina l'islam ñiiɓa e makka ɗum koye juuɗe allah woni kono ko yen ƴettu sababuji ɗin fop allah walanɗo go toon danday saabu allah ko muñiɗo tedduɗo si tawi allah walanɗo go toon yii jiyaɗo makko on hirsan alal hayre himo reeni mo yiɗi ko moƴƴi himo rerɗi e ko moƴƴi kon wa bugdal li sarri o faalaka ko boni himo huuli allah fa inna allaha yusaddiduhu allah fewnaymo seh nun nayi kono tigi tigi ka kuugal tawa oɗo yiɗa moƴƴere yuwallihi ma tawalla allah fewtinaymo kaw fewti ɗon on faami on to noon tawalla uqubatallahu o heɓay punition mum nambaraw ɓay o jaɓali fewtude ko hani fewtude ɗon jalla wala o wi wa man yusaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi'i ghayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira suratu nisa mo lundike nulaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓawo nulaɗo addi ɓanginani en peewal ngal o jokki laawol ngol wona laawol gomɗinɓe ɓen allah fewtiniroymo kaw fewti ɗon o naadoyamo yiite boniru torde daari no julɓe wayi e leydi yurmi daare hitande men nde daari keno gila ka jombente se hitande julɓe ɓe daari ke gila ka jombe daare
ha ko julɓe woni wadde jemma yimɓe ala ɗanade ronkina yimɓe ɗoygol ronkina yimɓe ɗoygol hetto musique aji haysi ko ɓurana ɓe wattunoɓe ronkini yimɓe ɗoygol harano ko probléme itti e sikka noon ko ɓe woni e wattude musique ko itti e sikke ko ɓe woni wattude musique juulirɗe fof no fermi baaruji fof no udditi hino ñoogue hino curkoyi hino musique aji nambara ndaare ko julɓe woni e gueɗe hoore mum julɗo nayo lorru o heeɓi probléme e hoore probléme mo heeɓi on a sababu min qibalihillam sabu ko heeɓi nambara ko ko kanko faggiti ko honɗum noon ɓuuri aninde oustaz nde tawde kaɗo lorra kadi wona critien ɓe woni e lorrude ko enen julɓe ɓen tigui woni e lorridire ɗum no yurmi ɓenno ka nder cuuɗi maɓɓe si ɓe yara ɓe yara ka nder cuuɗi maɓɓe gooro garar nde foof ko enen kay oustaz fo bagol accitirgol ni koye mum waɗa musique aji ala ko ala e wadde e yaasi on nangga e hookugol so alandi kamɓe foof ɓe yettoma ko julɓe ko honto julɓe ɓe woni honɗum e diina ni ɗum nelaɗo jokkuno ɗum ko jokkugol laawol ngol wona laawol julɓe ɓen nambara mum on ko lette fitna on aray al fitna al imtihan wal ihtibar on faami ko dardagol ma allah olanɗo goto ndaare anda si tawi woni a feññinayi goonga limanu on sendidira limanu on e naafiqa kungu jalla wala wi wa min annasi man yaqulu amanna billah fa ida udiya fi llahi ja'ala fitnata annasi ka adabillah la ilaha illallah suratul ankabut ayi fala yasbiru indal fitan julɓe muññota ko fitna on fiyo anda ko fitna on waɗana ko fiyo tabute e hoore gonga pellet ko fiyo tabute e hoore gonga o ñiiɓa e diina makko kan hara o ɗoftaki ko bonnantamo kon fiyo daɗu o yalta e ko boni fes o terto kala ko nambatamo si tawi o waɗal ɗum haray o wayiwa kal mustajiri min arramada binnar wono dandorɗo torso mono ñaaba mo ñaaba si huɓɓi yiite ma o torsi guite ɗen o inni ko ɗum lekki ɗum woni lekki si tawi torso ko lekki ñaaba o anday ma yiite ngen so huɓɓinge o uditi guite ɗen o anday si ɗum ittay koko yimɓeɓe woni wadde fijirde ka diina salo jokkude e yimɓe moƴƴuɓe ɓen salo gollirde diina kan e toni to ɗon ɓe anday wallahi anda ɗum fotata e lette allah ɗen si o tigi acci diina kan o muññaki e hoore diina kan o jokki lorrugol e tampingol jiyaɓɓen o jogitike diina makko l'islamu kan sama kala mo ɓorni dole ke l'islam kono o jokkata himo majjina o heeɓi musendi ɓuray on mo ñaaba anda si tawino muññino faraji arayno joni battane ɗen ko allah lanɗo goto on addanaymo joni yolɗende kono wallahu lmustan wona noon yimɓe ɓe sifori lam yasbiru yimɓe ɓen ɓe ala e muññade e lorraji ɗi nambaraji yimɓe ɓen ɓe ala e rentade e muɗum koye geddi allah tum e yimɓe ɓe woni e wadde buyi ko ɓuuri hewde kon chef ko ɗum ɗon ɓe woni e wadde ha ande kadi kamɓe e heferaɓe ɓe foppu ɓe hawti azabullahil mulim lette allah musoje ɓe saabu koɓe woni e wadde kon yo yimɓe ɓe watta yiide ko wiɗen kon fitna nambara huwal ibtila wal imtihan ko jarabuye e allah dardagol ma ko honno sa feññinayi gonga limano a tabitay e tawhidi ma o haray andu ko ɗum ɗon ɓuuri e wonugol aden mo zabzab la ilaha haulai wa la ilaha haulai ala ɗo cheikh
ala ko ɓuri wonde nambara fitna o heɓi hewtiti angal famugol ka dina fitna molna famugol angal famugol ñawore Allah nden ko ari ka qur'ana e ka sunna ɗum ƴettama bugitama haray ɗum ko nambara sabu ko ɗum ɗo woni peewal ngal komo jokki qur'ana o jokki sunna ko sunna on ɓangini qur'ana sa ƴetti sunna a pottini a perdi jalla wala o wi wa anzalna ilayka dhicra litubayyina linnasi ma nazala bihim ma nuzila bihim suratu nahl faami fa rasulu mubayyinun wa muballihun nulaɗo ko ɓanginowo yottina ɓangini o yottini o firi qur'ana on ka sunna makko peewal ngal o itti en e majjere nden o addi en e peewal o ɓangini laawol moƴƴere nden laawol moƴƴere e laawol bonngol ko an noon anndi ka suɓoto faamugol diina kan ɗum ko yen heɓu hakkille faamen qur'ana e sunna ko ɗum woni faamugol diina kan musidɓe julɓe fitan kathir nambaraji ɗi no ɗuuɗi seko madi julde to jaddidu fi akhiri zaman nambaraji ɗi ɗi heewi ɗin tinto ka jamanu wal insanu yu ayisol fitan kulla hayati neɗɗo wuri e jarabuye kala gurdam makko ɗam hitande feƴƴude wo ata way sitta feƴƴude nde ko noon aduna o woniri fitna o ka jawle e ka ɓiɓɓe fof ko fitna wonande jalla wala wi innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azimun suratu tagabun faami anduɗe ɗe jawle mon e ɓe ɓiɓɓe mon ko jarabuye yani ko nambara wonande on koni Allah kaka makko joddima on ndi woni yiɗugol jawdi ndi yiɗa ɓiɓɓe ɓen yiɗa leydi mum ndi yiɗa gorol mungol fof yiɗa julayagal yiɗugol ɗiɗo fop yiɗugol Allah ngol no ɓuri yiɗugol ɗiɗo yiɗugol Allah e nula ɗum ngol ko ɗum ɗon haani a ardinede di yiɗugol Allah e nula ɗum ngol ko ɗum haani a ardinede di yiɗugol jawdi e ɓiɓɓe sabu ko ɗum ɗon si tawi woni ardini giggol Allah e nula ɗon Allah moƴƴinanayi on jawle ɗen o moƴƴina ɓiɓɓe ɓe gontuma kono si tawi ko ɗum ɗaɓura yiɗede aray ko nambara seh julɓe watta yiide alwajibu alal muslim an yattaqillaha mastataa hino waɗɗi julɓe ɓen yoɓe huulu Allah yeru embere maɓɓe nden ɓe ardina yiɗugol Allah e di yiɗugol ɓeygure maɓɓe nden sonnaɓe maɓɓe ɓen e ɓiɓɓe ɓen e jawle ɗen ko ɗum ɗon haani si tawi ɗum yiɗugol ɗiɗo falike ma yiɗugol Allah e nulaaɗo anndu haray o tigi heeɓi nambara o heeɓi bone yo Allah dandu en ɗum moƴƴere nden e bonde nden fof Allah jarriboto neɗɗo ndaara ko no wata on to jokkirta jalla wala wi wa nabluukum bisharri wal hayri fitnatan wa ilayna turja'un suratul anbiya min jarriboto on bone e moƴƴere fitna ɗum ɗon yani ko nambara waɗangol on fitna min ndaara min holla on kaka amen ga woni ko ruttoto ɗon woni ko arato ko on ɗum woni moƴƴere nde huwal maalu wal haythu wal hasabu wal ni'am ko jawle ɗen e kañum e toɓo e heccuɗugol leydi e nema ɗum ɗon fof ko fitna e bone on ko jarabuye on nambara bone on ko waɗugol yooro e heege e nawnare ɗum ɗon fof ko fitna wonande yimɓe ɓe ɗum no adda ɗum no heewi fitnaji ɗi ko faloto neɗɗo ko ɗoftare nden e yeddugol Allah ngol
ɗiɗo ɗiɗi ɗi noon ko ɗi fitna allahu lamɗo goto jarriboto neɗɗanke o yamiramo yo ɗoftomo o haɗa mo woopugol o weeɓitanamo ɗoftare allah nde tawa ko si ari hay wattu noddinadu julde o wawi wano sahabaɓe wawno noon si tawi ɓe townino siko keri ma himpare ɓe jogui ɓe towni innama allahu akbar ka ɓe towniri toon ko tonkiyanirta ɓe innata mi yaltina kullowno ɓe yeehi ka juulirde ɓe yahay ɓe juula ɓe rewa allah wona sifa julɓe joni ɓe juulide ɗen ko wiide si juulama waktu be ko adodiro yaltugol hay paɗe maɗen sa renaki sa waɗal ɗe poore on suuɗɗa a tawtataɗe tawi goɗɗo go wattike ɗe julɓe harale leydi nin fof e hoore leydi nin ko allah ɓuuri yiɗude kaka juulirde kaka ko ara ko ɗon woni nokkure allah nde ko ɗon allah ɓuuri añude kaka marché ko ɓuuri añude kaka marché ayi kono ndaare hande noon kono ndaare no yurmi cheikh welo weloji ɗi e ñamgol e yarugol e neminagol kañum e boneji ɗi ko moƴƴereji ɗin hana aditede ko ɗum hana waɗede haray yen andu ko wonirɗen ka aduna ɗo ko ibtila wal imtihan ɗiɗo ɗum jarabuye on e dardagol ma ɗum ɗon fop ko immorde allah subhanahu wa taala no woni ko ɗum si jalla wala wi badum li badin fitna woɓɓe yimɓe ɓen e hoore woɓɓe ko fitna ko yewti muñño on fitna jalla wala wi wa jaalna badakum li badin fitnatan a tasbirun wa kana rabbuka basira suratul furqan se min waɗi woɓɓe mo on e woɓɓe e hoore woɓɓe nambara on ɓe ala on e fawtinde on muññoto koni wa kana rabbuka basira allah no lamɗo goto no reeni yo yen muñño yo julɓe muñño yimɓe ɓen ɓe jarri bete telen allah subhanahu wa taala woɓɓe ɓen feere wo ala ɓe waɗay woɓɓe ɓen fitna ko noon hakkude julɓe ɓen e heferaɓe ɓen heferɓe ɓen fitinayi e hoore julɓe ɓen allahu lanɗo goto on ko ɗum waɗi naafigiɓɓen kañum kadi fitinayi julɓe ɓen jeyaɓɓen woɓɓe ɓen ko nambara wonande woɓɓe ɓen dhalika walaw yashau llahu lantasara minhum walakin liyabluwa badakum bi badin si allah no yiɗuno nde wotere pet o wallayno ɓeya kono ko fiyo o jarribo woɓɓe mon e woɓɓe ha o anda ko hombo ɓuuri wawde muñal e ko allah lanɗo goto on addanimo kon wa jaalna badakum li badin fitna min waɗi yoga e mon e yoga fitna jarabuye min daara si tawi woni o muññoto ɗum ɗon koye watta yiili ɗum wona hakkude tagui fangon cheikh yo julɓe en watta yiili ɓe anda ɗum ɗo ko ma wona hakkude julɓe ɓe ma wona fal mumin julɗo on e gomɗinɗo allah e julɗo on yubtala bi adaihi ayɓe makko ɓen ɓe allah jarriboto mo e hoore ayɓe makko ɓen allah jarriboto ayɓe ɓen e hoore ay gomɗinɓe ɓen naafiqi ɓen e heferɓe ɓen allah yeddo ɓen allah jarriboto ɓe e hoore julɓe ɓen fi on ɗum liyata jalla mawɓe fum fi yo allah lanɗo goto on andu fe maɓɓe fe julɓe ɓen si tawi ɓe wawa muñodade ɗum ɓe noddida dina allah ɓe yamira ko moƴƴi ɓe haɗa ko aña ɓe ɓanta lawol dina allah cheikh woɓɓe ɓen si jarabuye ariye mum wawata rewde allah ande kadi no accirayi ɗum ɓerɗe ɗen haray boni inna enen kan hoy e ganda ko waɗɗen allah daare ko heɓude daare ko waɗɗen daare ni daare ko julɓe woni e wowlude moƴƴinta du'a ko ɓe du'i woɓe bonnay du'a hay ka du'aji ka ibada ɓe laɓɓinta du'aji ɗin ɓe bonnay ɓe yondinaki ɓe inna hoy enen kan ko ni du'a e noddi allah hay ronki waɗen goɗɗum go kadi
awa anday sino woodi goɗɗum go ko waɗe so wona Allah ko Allah hulanɗo goto on jonnata kanko julɗo o wonay aaden noddowo yamira ko moƴƴi haɗa ko aña o wona ɓantowo laawol diina Allah kan kana ala hayrin o yanjahul imtihan haraymo moƴƴere jarabuye on o hisaymo fes allahlanɗo goto on aray o gañike seh Allah waɗaymo jebbiliɗo kono noon ko si tawi woni o falaki yimɓe ɓen e boneji ɗin si tawi woni hawri o wondi e yimɓe ɓen e boneji maɓɓe ɗin o wallali diina Allah kan o yamirali ko moƴƴi o haɗa e ko aña o ɓanta lawol diina Allah kan wallahi haray yo o andu o daɗi fawtare simo sikki o fawtike ɗon anda o heeɓi fitina kanatil khasara fil imtihan seh jarabuye mo Allah lanɗo goto waɗe makko woni perde jalla wala wi wa jaalna badakum li badin fitna a tasbirun min waɗi woɓɓe mon e hoore woɓɓe mon nambara o muññotako heferɓe ɓen ko ɗum hiɓe manto townito e hoore julɓe ɓen hiɓe wiya haula imanna llahu alayhim ko ɓeeɗo Allah hokki e hoore amen min baynina ko yimɓe ɓe annduɗa ko wasuɓe ɓe ala hunde ɓe wawata moƴƴinde hay meselal ɓe wawata hay hunde ko honno ɓe wonirta ko kamɓe ɓuuri en fewde heferaɓe ɓen ko ɗum wiyata ɓe inna ko enen ɓuuri jawle ko enen e ɓuuri ngalu ko enen e woni hoore ko enen woni joom pehe ko enen ɓuuri ɓe fop ɓe wiya a haula imanna llahu min baynina ko ɓeeɗo Allah lanɗo goto hokkata e hoore amen ɗum no ana gonga anda alaysa llahu bi alama bisakirin wona Allah ɓuuri andude jarnowo ɗum kanko ɓuuri andude joguiɗo inna allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah ala e darde mbaadi ndin e jawle ɗen kori wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum ɓerɗe ɗen e golle ɗen ko ɗum Allah darata yo julɓe watta yiili fa shakir almuminu billah arrahibu fi lhayre huwa waliyullah aaden yettowo Allah on yiɗuɗo moƴƴere on ko on woni waliyu Allah amma almustakbir amma mawnintiniɗo on seh townintiniɗo e hoore gonga mo hoore mum hawni ɗum sikki hoore mum ɓuuri mum ala sikkuɗo no jogii jaahu on ɗum ko zéro ka Allah la yusawi indallahi shay'an ɗum hay hunde ala ko ittata ka Allah mawnintinare ma inna allaha la yuhibbul mutakabbirin Allah yiɗata mawnintiniɗo haray ko ɗum ɓuuri mawnude e fitna ko ɓuuri mawnude e nambaraji ɗin noon seh ko jogiɗen ko ko nambara feddeji ɗin sertugol ngol ka diina lutodiral ngal e den daari jamaji ko lutodiri daari yimɓe ko lutodiri daari nambaraji daari sunna nelaɗo ko accita julɗo wakkilo wonde majjinowo julɗo o majjina julɗo o majja o majjina seh ndaare ko woni wadde ndaare sunna nelaɗo ko koka buga to hay wolandaɓe ɗum ɓe nayi immiɗo mono faala waajo yo ka juulirde ma sana ɗum qur'an nde wolno gonga nde haɓɓanu nde yoyi ko ɗum ɓe innata yewtereji kanɗi oustaz haray on weltanama on jarnama fota yo allah subahanahu wa taala on yooɓu on ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray no yurmi no hulɓini ha fewde ka fewdiɗen ɗo ko wano wonɗon e makirde ni hande no yurmi no hulɓini nde julɗo woni ko o lorrowo woni ko o majjinowo woni ko o tampinowo yimɓe ɓen hare no hulɓini oustaz oustaz en so on wattani yila on tawa gila fuɗɗiɗen arde waajo ka radio ɗo ha weetango hande ko yimɓe ɓe wona e yewtede ko fiyoɓe wonu moƴƴuɓe moƴƴinayɓe ko ɗum wona e yewtede hutubaji ɗi waɗɗon ɗin fof ko fi ɗum ko humpitiɗen kon fof e kaɗo diina ko fiyo neɗɗo o wonu moƴƴo hinayo o wonu bonɗo bonnowo hinayo o wonu majjinowo wonayo o wonu lorrowo wonayo o wonu kadi o lorray yimɓe ɓen jemma e ñalorma o haɗa yimɓe ɓen ɗoygol hana ni haniri haray oustaz en mi weltanike on fota
mawdu mon on no laba Naam. haray ko faamuɗen kon e mawdu on ko wondema neɗɗo julɗo on koyo o janngu diina makko kan o faama diina kam faamu selluɗo o gollitira kan no selliri ko ɗum ɗo woni nafoore ɗan ɗo gurdan oɗo darso mon ko ɗum holli en haray wattane yila haray mi weltani kam min jarni on jama julɓe ɓen kadi weltake on haray tafaddal ya oustaz Sheikh naam nulaaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam naam ɓe yamiri e yen jokku sunna maɓɓe o laawol maɓɓe ngo inchallah ko ɗum tagira ɗum si ɓe maaki fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai rasidin Naam. almahdiyina min badi Naam. tamassaku biha wa addu alayha binnawajis naam wa iyakum wa muhdathati l umur fa inna kulla muhdathatin bida wa kulla bidatin dalala laaɓarre ɗo no wa alaykum bil jamaa pellet nulaaɗo Mouhammad sa sallam ɓe maaki he mi jonni on laawolal ngol nani e laawol lontiɓe lan lontiɓe lamɓen hikkiɓe an lontiɓe am lontiɓe lamɓen ɗum ko aboubacre e oumar bune el khattab e ousmane bune affan e ali ibne abi talib ko ɓe woni khulafa ur rachidin ko ɓe woni fewɓe ɓe nulaɗo maaki tamassaku biha yon jogito ko ɓe wi kon yen jogitor ƴakkirɗe ɗen ko ɓe wi kon wo he mon e kereyugol piiji ɗi woɓɓe kereyi accita ɗum ɗo kala ko kereya ko wona komi addi kon e ko ɓeeɗo jokki kon yani ko bida nani ko bida dalala ko majjere wa alaykum bil jamaa wonde jamaa wata goɗɗo serindo jama jokkuɓe sunna nelaɗo ɓen dey jamaatul muslimin jama julɓe ɓe wondete fa inna yadullahi ma al jamaa jungo allah gon koye hoore jama on woni awa yimɓe yo watta yiili nde yewtere ɓe jogito sunna nelaɗo on kono noon jogitiɗo sunna nelaɗo on ka akhiri zaman cheikh no ɗi fitnaji ɗon ɗuɗiri ni haray karago heɓirta walloɓe ko ɓuuri ɗuɗude yimɓe ɓen hannde ɓe faalaka mo ɓe faalaka noddoɓe e l'islam ɓen noddoɓe gonga ɓe noddoɓe gonga o yaali joni ɓe inna yewtereji ɗi joni wona e ɗuuɗu joni e wajoji ɗi wona e ɗuuɗu e minen e yoni allahu akbar en woodi ko wajimmin fen ɗo nani allahu akbar a sa nani gui yaaloy yaaloy mbiɗa ronki ɗum allahu akbar ko ɗum woɓɓe ɓen innata fen ɗo angal tabutugol ngol e hoore gonga on no feeñi e hoore jama on ko ɗum si fitnaji ɗin no ɗuuɗi aduna on no aduna on ɓadodiriri noon no lannirta noon ko noon fitnaji ɗin e ɗuuɗirta cheikh ko noon boneji ɗin ɗuuɗirta fasiqaku ngu ko noon ɗuuɗirta e geddi ɗin on faami ɗum ɗon fof paray e ɗum no ɗuuɗi e cuuɗi ɗin welsindago no ɗuuɗi e yimɓe ɓen ha hande kadi yimɓe ɓen fopp no welsindi wona ka cae wona ka koɗoli sa ndaar tun ko woni e mum angal rewgol allah e piiji bonɗi wujja fena jatta kansa waɗa piiji bonɗi ronka wadde waajo ala fes yimɓe ala ka yewtede ɓe yiɗa yewto fi nelaɗo one o kadi konto yiri minen mi haajo amin ala e gonga ɗin jaraboyeji fof no hoore yimɓe ɓen ɓe watta yiile e si tawi wona ka dina yimɓe ɓen andata no ɓe wuurira cheikh si ɓe jokki beleɗe ɗen ɓe jokki nambara e majjiriji ɗum aray ko perde yimɓe watta yiile muɗum joni fitnaji ɗi no funnangue e hirnangue e nano e ñaama fop angal yurmede allah nde noye mum few e cheikh yo yimɓeɓe watta yiile ko ɗum ɗon waɗi fitnaji ɗi allah walando goto no weeɓiti e hoore ɓerɗe ɗen fop e hoore yimɓe ɓen fof e ko ɓuuri ɗuɗude kon nambaraji ɗin no ɗuuɗi ha ande kadi woɓɓe ɓen ka ɓerɗe mum wona toɓɓe daneje won ton joni ko toɓɓe ɓaleje mir tawa nanata ko wolana o ko wolana no seytina wiɗa jarama yenne ko ɗaɓɓata o kaka heɓata intérêt mbuuɗi kaka heɓata intérêt mbuuɗi ko honto heɓata ko ɗum ɗon intérêt hoore mum tum ko amma fima aju mum ala
haaju mum ala kadi e dina no sikkude ko tana ko tono woni e ɗaɓɓude kono ara ko tana ara ko tana woni e ɗaɓɓude natono natono few ko tana la ilaha illallah deftere allah nde no accirnirani ko ɗum le jalla wala wi kitabun anzalnahu ilayka li tukhrija annasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid ko suratu ibrahim nde deftere men tippiniri ni nde ma fiya yalti yimɓe ɓen e niɓe addaɓe e annora gonga ko ɗum ɗon edugaye joomi maɓɓe e ngol laawol fewngol haray jokke ko allah lanɗo goo toon tippini kon e moɗon e haray koye watta yile ɗum ɗo o tawi jokku koyna ɗum ɗon ko ɗum ɗon haray ɓuuri hanude haray ko ɗum ko ɗo en ɓeydude ɗum haray cheikh iɗe wawi ɗumannade laarde wawa landde e jonnude albarka on jarama oustaz landade o weltanama on jarnama fota yo allahu subahanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray mawdu on o labama o faamike kadi jama ɗuuɗuɓe kadi no siivude on e nder adna allah on par rapport ka lawol kisal haray ɓen kadi ɓe weltanama ɓe du'anama ɓe jarnama fota haray mawdu mon on ko mawdu hittuɗo ko etagol faama kaɗo diina mo faami kaɗo diina o faamayno o ɗaɓɓira o faamayno o wonira o faamayno o wuurira o faamayno o wuuridira e yimɓe ɓen diina l'islamu kan ɓay tun ko tagira ɗen ko fii ɗum pellet moƴƴere heɓata ko sina hara ko e jokkugol kaɗo diina haray noon numéro ji ɗin ko 622 83 46 46 haray hiɗen ka radio city fm woɓɓe senike hiɗen wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu naam ko homɓe wonɓe on to ko min Mouhammad Saliou ilan Bofa e ko tooli moɗon cheikh Mouhammad Saliou gila Bofa moɗon weltanama kamin mbaruɗon inchallah ko tooli moɗon cheikh Mouhammad Saliou aray men salmini tawi ko ɓen ɗon fof ɓe landiti tawi tan ala e maɓɓe inchallah hay mawɗu mo labama foti moƴo pellet ɗum aray min weltani jom aray min heɗiti on kam inchallah aray ko ɗum ɗon joni aray lallanɗo ɗon kadi nam wano ka juuɗugol ni si tawi woni on tigi haɓɓiri si wi gonɗon bisimillahi rahmani rahim tawi ko ɗum ɗon fuɗɗorte o feññine e si tawi woni hara on ɗon ko suuɗeteɗo wano ka amina to kay tawi amina on koyo feññine towne moƴƴi tawi hara koyo jorguide aray lan ko ngol ɗo landal assalamu aleykum wa rahmatullahi waleykum salam wa rahmatullahi karmo ko en nani ɓe jenti on namusa bisimillahi on ko ɓuri moƴƴude ko suuɗugol ɓe wi e defte nulaaɗo waɗi fof kono ko ɓe ɓuri wadde e sahabaɓe sappo e jowno filli ɓeeɗo fof filli nulaaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam e bisimillahi on ɓe suuɗu nam ko ɗum noon woni faamugol diina kam ɗon ko suuɗugol ngol ɓuri nam feññingol ngol nam ko ɗum ɗon nulaaɗo ɓuri wadde on jarama amma ka amina nulaaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe feññin amina ɓe maaki kadi kala wiiɗo amina hawrodiri e malaikaɓen fof wiyay amin si hawrodiri e muɗum allahu lanɗo goto on yaafoytoma inchallah nulaaɗo Mouhammad sallam ko ɗum maaki ɗum noon feññi amina o ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude suuɗugol ngol amina on ko yo feññin inchallah haray ko ɗum ɗo woni ko joli ka defte on jarama fota albarka haray woɓɓe kadi senike ɗe wernude ɓe assalamu aleykum aleykum salam nam ko homɓe wonɓe on to alhamdulillahi ɗon e jaam min tawi Kumal Diallo wonɗo cité nam ko toolimoɗon cheikh Oumar waɗi makuji lafaɗi fii ko julɓe ɓen accide diina mum kam kom nam ɓe jokki ɓeleji maɓɓe ɗen pellet ko ɗum waɗanke ko wiwde jinɗude yen ko mi yiwtata ko golle am mi piiji même tawi 95% de musulman won ɗo ko 5% woni ga pratiquant yo allah waɗu en fof pratiquant on anndi piiji ɗi ko majulɓe ɓen réforme piiji ɗi puisque tawi ɓe hewtuɓe o étape ɗo ko étape ɓe jetti ɓe hewti ɗum
no woni ɓen kañum kala siɓe faala yettude diine maɓɓe laabu kan kam ma ɓe ƴettitana fi diine maɓɓe kam ɓe ƴettitana on jarama ƴettiyeɓe anda kadi fiyoɓe hewtoy ɗo hara ñande ko wara ko diina kan dillinirtani aduna wara on jarama on woni heɓirakungo wonno ɓantudike ni diina tan kañum woni yaray maatini on jarama albarka on yo allahu moƴƴina en o ɓeydana en ɓantugol diina kan weltanike inchallah on jarama surtout janno gonɗiɓe maɓɓe ɓe yoɓe wakkilo ɗum on jarama kan ɗum kam fawi en ɗum ɗo ha fewtude on jarama albarka ɗum kadi sonnaɓe on jarama albarka sonnaɓe ko jannanoka ko ɗum ɓuuri e soñjude on jarama on weltanama haray yo allahu subahanahu wa taala o weltano en haray woɓɓe goo kadi senikeɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah haray musidɓe julɓe tedduɓe haray o weltanama on jarnama fota ko non woniri haray nam assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi ko homɓe wonɓe on to Mouhammad wuri Diallo wonɗo si tanko 5 nam ko tolimoɗon koto Mouhamadou wuri nam ko fammingol noon ɗum weltano tigui on tawa Allah yo Allah on ɓeydu o yoɓɓol ko ɓuri moƴƴude joni amin amin yo Allah waɗan en ɗum en fo ko landan min ari ɗon nam ko woɓɓe minen ɗo no yewta anno e radio ɗo wondema e nanaɗum sallllahu alih wa sallam ɓe accuno koyte kon sarde wo Fatima woni ko hendanoki on mbiɗa lanndo wabbatta Omar e Ousmane joni tawnoɓe joni noon mbiɗa lanndo ɓay ko Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sakkitino onno lontagol hal kanko sowno ko hendi lontal ngal o jonnituno Fatima jardin o haray nam haray oustaz en nani ko ma ko ɗon kon joni ɓe jabade on haray ɓen wowlay ɓe suguɗin piiji haray ko renagol e maɓɓe ko waddidiray ɓe sahaba ɓen noon wona yewtereji kelɗuɗi noon few suguɗi yewtereji ɗi jandatake hino ɗo noon karama komin inchallah en wiyay ɓe nam e nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe accuno kon nam ka sardenji kala no nelaɗo accirno noon Aboubacre ko lonti o warno no duwira noon pellet ko rewɓe nelaɗo men hani hendade ko e sarden wona nene Aisha hassa jeynomo o hollunoɓe nulaɗo Mouhammad sallah sallam ɓe maaki nam koɓe annabaɓe ɓe ronetake kamɓe ɓe ronetake nam on faami nulaɗo Mouhammad sallah sallam ɓe makuno ɗum on jarama joni noon kala ko woni ko guesele kala ko aɗuma nano ko julɓe ɓen fof fawti on jarama ko noon warrano on jarama wona kontor wona ɗuma fes ɗum kadi ko Aboubacre on jarama one Aissa ko ɓiɗɗo makko on jarama o goɗɗo añanta ɓiɗɗo mum on jarama kono nam o warruno no nelaɗo warri noon c'est ça harayi wata ɓe nanu ɓen yewtoɓe ɗin piiji nam ɓen ko ukkotoɓe hakkude sahaba woɓɓe ɓen sa ɗum anndi ko wurin hay ben Aissa on ina hendanoki ɓe yennay mo nam ɓe yennay ɓe nam on fi en nani ɗum on jarama no woodi yennoɓe sahaba on jarama innoɓe sahaba goo ko kefere yo Allah dantoyɗo amin haray ko yimɓe watta yile ɗum fes on jarama ukkagol ɗum wona gonga on jarama kala ko ɓe hani hendade kon fof ɓe hendino nam amma guese ɗen koɓe hana hendade kon fof ko julɓe ɗum ɗon ko julɓen hendino on jarama ɗum ɗon wona koɓe ronata on jarama ɗum nulaɗo makono ɗum law on jarama on weltanama haray on nani ko oustaz en maki ɗo kon haray koyen watta yila enen ɗo wona en ñawayɓe ɗum haray moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen acce ɓayru feƴƴino hakkude maɓɓe no moƴƴiri wata ɗum wono sabu e yennude ɓeɗo sahabaɓe nde tawde wona en ñawayɓe kadi en wawata ñawude ɓeɗo koɓe ɓe hanuɗen ñentinde koɓe ɓe hanuɗen weltanade koɓe ɓe hanuɗen du'anade ɓayru en ɓura nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam moƴƴude en ɓura allahu subahanahu wa ta'ala andude ko kanko wi'i ɓe no moƴƴi ko moƴƴuɓe koyen iwtir ɓawo maɓɓe jaɓen ɗum wata goto majjin en ɗo wi'a en ɓe ko bomɓe ɓe ko yenneteɓe ɓe ko yaweteɓe wona noon few ɗulle kadi ɗum ɗo feƴƴino e modi haray wattana yila e ɗum
etoɗen no faamiren diina men kam faamu selluɗo jogitoɗen ɗum kadi jokken haray ko ɗum woni ko moƴƴani en ko ɗum kadi woni ko nafata en. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Naam, ko homɓe wonɓe on to? Naam, ko tooli moɗon Cheikh Alassane. Amin amin amin. Naam. mbiɗa lanndo hadis wi ɗon nelaɗo wa man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu min annar mi tawi mo selli wa mais fillita hadis on inni hadis ka nelaɗo maaji ɗon nde wonde kala wiiɗo ɓe wi'i ko ɓe wi'aani yo jogata hiite o yahata ok haray ok on no karama ko men nani ko mako ɗon kon haray hiɓe makande no nam Oustaz telemma on hadise nam mi andali hadise on nam darajatul hadise on wona kulle hadis mi yalti nam ko kulle ada o mi yalti jaram fi telemma on hadise mi andasi on hadise no sellima sella miɗo andi noon ɓe maaki kala waɗuɗo ko wona ko ɓe yamiri kon yo hebilano jollere makko nden ka yiite inchallah on faami kala fenɗo e hoore maɓɓe man kasaba alayya falyatabawwa maqadahu minan nar on jarama on hadise ɗon miɗo andimo inchallah oɗa mi anda no gasara ɓeeɗa kadi ko on noon ɓe fandi Oustaz mi anda daraja hadise inchallah on jarama aray ɗum ɗon woni komi yettoɓe on jarama fota albarka haray fenatake nelaɗo Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullah. waleykum salam. Naam, ko homɓe wonɓe hon to? ɗannine radio on jentoɗon ka téléphone sena ɗum on lorra e jentiɓe. Naam naam Cheikh Boubacar ko tooli moɗo yo Allah waɗi jikkuji men ɗin jikku Seydina Boubacar. allahumma amin ara mi weltanike on inchallah e bismo yo Allah windan on baraji ɗin amin 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 Allah waɗu lagguide ɓe hettiɗo ro nana golla ko mako ɗon ka gonɗo wallitade population leydi ndi yo Allah on baraji ɗi amin awa on jarama fota on weltanama on jarnama haray yo Allah yoɓo en fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray ko weltanagol jama on haray on fof kadi hiɗo weltana inchallah. Cheikh naam Oustaz joni e qur'ana on naam allahu lanɗo goto on no sendi yimɓe ɓen ka qur'ana naam pecce tati o wi feccere aranere nde alladina amanu zahiran wa batina humul muttaqun feccere aranere nde ko gomɗinɓe Allah kene gundo ɗum ko huloɓe Allah ɓen huloɓe Allah ɓen ɓen no gomɗini Allah kene gundo so wonnama aray no welti feccere ɗimmere nden humul ladina kafaru bi hadha alkitab zahiran wa batina no woodi fennuɓe deftere nden kene gundo ɓe suuɗa fes ɓen ɗon kadi no ton woni ɗimmunɗo ɗum ko hamɓe woni ɓen omul kuffar o efreɓe ɓe feccere tammere nden alladina amanu bil qur'an zahiran wa kafaru bi batilan omul munafiqun tammere nden ko gomɗinɓe qur'ana on ka kene woni dolokino ɓangguine ɓuuri mum ala kono ñawirta qur'ana wolo yetotake kala ko yiiɗa ya wolanno qur'ana yeddi nder ɓen ko nafiqi munafiqun Allah dandu en ɗum amin 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 haray on jarama fota Oustaz o laɓɓini ɗon programme ji ɗi. Naam, assalamu aleykum. Assalamu aleykum. waleykum salam nanato alhamdulillahi ko homɓe wonɓe on to? Ousmane Diallo wonɗo Bantum ka Kosa. ko tooli moɗo yo Allah waɗu jikkuji men ɗin jikku Seydina Ousmane. allahumma amin naam Allah kadi yo Allah o mi taw mi sella yo Allah dikkina ela ceerno Abdourahmane Kosa on jarama fota albarka haray yo Allah sellimɓe jaam sellina on onon kadi e jaam sellinanano julɓe men e jaam haray ko noon woniri Oustaz Abdourahmane Kosa hiɗon gelli hiɓe fooyi haray hiɗen toraniɓe cellal yo Allah on sellimɓe on jarama Oustaz non woniri par exemple so tawi hara imam o ɓeɗɗi sami hara ko hara onon hara ɓantu woni julde ayni joni sami allahu liman hamida est ce que haray a jokkintinaɗo kadi ɗon en allahumma rabbana wa lakal hamid naam awa haray karama koye nani ɓe jabade on leer men on noon ɓartike gasi acce tumin jaɓɓina pot pot ngal lannaali naam awa yewne gasi ɗimmonɗo kadi sa
سهاري كركو فإسام وإنه بزمن سبحان رب عظيم إنه سبحان ربي العظيم وبحمده إنه سبحان ربك العظيم فهو نقول مفيد فإنه السلام عليكم on jarama fota on weltanama mawdu on ko fi ɗum ko fino figu on famora haray ɓe laɓɓinande no inchallah ayib chef nam en wiɓe ka ruku wigol subhana rabbi al azim ka wa bihamdi ma subhana rabbi al azim tun nam ko ɗum ɓuuri moƴƴude sa inni subhana rabbi al azim tun no moƴƴi ko sa inni subhana rabbi al azim wa bihamdi no ɗum ɗon kañum kadi ɗum ɓuuri moƴƴude inchallah ella o ala e ɗin ɗon ɗiɗi inchallah moɓe wiɗo woɗin ɗon fof ella ala inchallah e hombo kadi amma noon ka sami allahu liman hamida so tawi on tigui sohlito to wiya rabbana wa lakal hamdu si o tigui ɓanti ko wi sami allahu liman hamida nam so soni tigui rabbana lakal hamdu wona fus aw on jarama ta sikko kanko to woni on jarama woɓɓe goo kadi seni ke assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله awa yawne on hewti ka feere mo bafal awa mbiɗa mari noon lamdal yawne planning familial ino moƴƴi e moƴƴa ɗum faala alhamdulillah honnon ni mi famali planning familial wonɗo planning no moƴƴi e ɗum ino dañi e si dañani ɗum ɗon haray wona ko gasata e réponse o hawjere haray honno hino ɗo karam ko meɗen haray ɓe landi o si tawi yuɓɓugol jiidi ndi haray sino moƴƴe si moƴƴa eyyi yuɓɓugol jiidi ndi en ɗumanotoɓe ko raɓɓiɗi si tawi woni o tigui so jibini tun o mayay o yeetama ko me me ɗuma tete konngol yiltidire moodi makko newnanimo inni yongol yiltidire ɗum imo yoɓa ɗum no daggo ara o jibinali par ce que sono jibidiri o mayay si wona ɗum ɗon dagota ko nani dagata ko few haray sonnaɓe yoɓe jibin ko ɗum ɓe waɗira ko fi yoɓe jibin sattata ha worɓe ɓen jibina acce sonnaɓen jibina jibina ɓen eɓe jibinaka ɓen en anda ko wonɓe ɓuuri moƴƴude haray wattana yilay ɗum fota fota haray jibingol e ñamugol ko gotum ka ñamugol nam assalamu aleykum وعليكم السلام nam ko homɓe wonɓe hon to on jarama ala alhamdulillah ma ke heña lere men o muuti ke hewti ka fermo bafal no wiye Mouhammad Ciwto Kova Bowe Tilde nam ko tooli moɗon hiɗon hon to meɗen bawa Konakri ko tooli moɗon nam miɗo janti on ala toon alhamdulillah yawne Oustaz dona weltana yaɓe on jeddel jam amin 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 on jaramal ba ko min ko mi humpan seeɗa nam ko fiika bisimillahi ɗa fiika amin nam bon mi lanɗo si tawi bisimillahi koye Qur'an tawa Oustaz eyi nam allo nam nam minni si bisimillahi rahmani rahim koye Qur'an tawa koye Qur'an tawa nam awa amin noon no tawa e nder Qur'an ino ɗo Oustaz en ɓe ma laɓɓinana en nam Oustaz bisimillahi amin amin wona ka nder alqur'an woy bisimillahi no e nder alqur'an no woniri kono ko yamirore mo alqur'an a jippi e mum on ko yamirore mo alqur'an no woniri Oustaz amma nonulaɗo juuliri ka julde noon nam ko ɗum ɗon holluɗanɓe no woniri Oustaz nonulaɗo warri noon ko noon warrete bellet o tigi yo taɗaɓɓu lawol ɗon fes few bisimillahi rahmani rahim nulaɗo suuɗu ka nder qur'an few hara yoɓe faamu ɗum ɗon amin nulaɗo feññi no woniri ko noon woniri ka defte sunna fop yoɓe ndaaru ndaaru ka bouhari e ka muslim on jarama Oustaz ɓe ndaaru fop on jarama Oustaz haray ko ɗo wonɗen e rawnade lere men o yoni haray numéro ji ɗin ko min ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal labe andiraɗon bañan technologie service ko tooli moɗon e service on fiye wallidirno jangguiren nodde ɗiɗo numéro ji 628 08 87 07 et 664 33 06 56 make numéro ji mon ɗin ɓayɗon no yaaji haɗa ɓe noddoya e on faami noon ɓe moƴƴa diina na sago gollirte diina kanko gandi mo moƴƴa o woni numéro on jarama albarka inchallah haray mi weltanike on haray hiɗe wiya honno rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin